peristiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia sesungguhnya. Yen sakit bin mani beli sing no dini di dumara adikal ngerti. Halo, aku Bagus Wirata. Dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. OA. Ini rasane yening daman padidi. FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Kembali di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan untuk sore hari ini barengan aku Ita Saputri, di hari Sabtu ya, kita sudah bersama penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Tejekule. Ada Bli Wayan Arsane SPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore. Ada juga Bli Komang Henry Purwanata SPD. Om Om Swastiastu. Swastiastu, selamat sore. Dan teman Pro 2 untuk sore hari ini, Bli Wayan dan juga Bli Komang ini akan membawakan geguritan sampai ingtai, benar? Inggih. Lurus. Inggih, semua untuk garah majang ring pamiarsa ring di pada magenah. Iriki titiang sarang kalih pinake penyuluh bahasa Bali sane Polihamongan ring wewidangan Kecamatan Tejekule, titiang Polihamongan ring Desa Sembiran. Wastan titiang Iwayan Arsane, kaler Inggih Om Swastiastu. Wastan titiange Komang Henry Purwanata, titiang pinake penyuluh bahasa Bali sane Polihamongan ring Desa Tejekule, Kecamatan Tejekule. inggih sane mangkin titiang pacang ngaturang indik pupuh Mas Kumambang inggian punike saking geguritan sampik ingtahe mangde wenten puniki bantang akidik sedurung titiang maktayang puniki antuk Pak Komang durusang. Inggih suksema. Sane mangkin sedurung titiang lantur jagi nembangang geguritan sampai ingtai inggian punike ring pupuh Mas Kumambang. Lugrayang titiang sane mangkin jagi ngewewehen akidik
indik daging ring geguritan sampai ing tai puniki. Inggih punika keceritayang wenten anak lanang sareng anak istri sane mewaste sampai lan ing tai sane kecunduk ring kota Anciu. Punika wenten sekolah dikhususkan untuk murid sane lanang-lanang kemanten. Sakemon mangde mersidayang masuk ring sekolah irike ing tai puniki duaning anak istri mapi-mapi dados anak lanang enten. Sesampune mekudang-kudang warse sampai lan ing tai metimpal sekadi menyame. Selanturnyane ing tai ngorahang ering sampai ragane punika wantah anak istri. Nike taler sane ngawinang sampai kasmaran ering ing tai maka kali lantas mesumpah pacang hidup dados rabi istri sehidup semati. Sesampune usan sekolah sampai lan ing tai jagi budal ke umah sewang-sewang nanging sedurung mepalasan ing tai ngicen cecimpedan mangde kejawab sedurung sampai memadik ing tai. Sakewanten sampai nenten mersidayang nyawab cecimpedan punike nike temawinan sampai rahune kasep ing tai ngeraris ke Jatu Karmayang sareng anak lanang sugih sane mewaste macun. Nenten mersidayang ngicalang rasa kemat lan sakit hati sampai sungkan ngelantas padem. Kepademan sampai ngeranayang ing tai sebet ketinggalin antuk sampai santukan sampai lan ing tai sampun mesumpah sehidup semati. Ritat kala memargi nyujur umah imacun ing tai nunas galah jagi mebakti ring kuburan sampai. Sane kaangkenin dados timpal. Wau ngawitin mebakti ring kuburan sampai engkag ngeraris kuburan sampai punike ing tai lantas ngeranjing ring kuburan punike. Pemuputne sampai lan ing tai mesikian ring suni luke. Inggih punike wau napi wasane indik saane jagi kebaktayang mali jebos indik geguritan sampai ing tai punike pinake gambaran daging geguritan sampai ing tai sane mali jebos titiang baktayang sareng timpal titiang. Indik geguritan puniki sane jagi baktayang mali jebos inggian ring daging pupuh Mas Kumamang kemanten. Indik galah sane mangkin titiang susrahang ring pengenter. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.
Inggih sane mangkin titiang jagi ngaturang indi pupuh Mas Kumambang. Inggih beli jengah titiang kapirengin. Singgih aratu belin titiang. Kadirase titiang jengah mirengang unduk ene buka jani. Beli masel selan Kadirase nyelsel manah beline nene jani adi. nyesel raga saya sedih. Nyelselang dewek ngawinang sungsut sedina-dina adi. Ngiring beli lan metinggal. Sane mangkin ngiring beli lautang pemargine beli. Kamu laku ditu ada gedong cenik. Nene mangkin memarge sampun punika taler irike wenten gedong sane cenik beli. Bersih wau pragat. Kewentenan gedong punika bersih kedas duaning wau usan kekaryanin beli. Sang kaliraris ngeranjing. Raris ngeranjing ipun sang mah kekali. Saget ngenah gegambaran. Taler mau pinah dumadak je wenten pemargin ring perindikane puniki. Anak jegeg mati palya bagus ganjeng. Sayu waktu pisan mule sangkane nganut yene nganake jegek tuah anak bagus apa kik sandingannya nih. Solah anut pisan. Wah sapunika taler parisolah nganutin swedarme dados jatme. Rarasenganyudang hati
Sinah pasti ke ngulangunin sang mangatonang. Kadirate lan Semarang. Doan bina sekadi sangyang ratih kelawaning sangyang Semara. Teke bengong isan piksa ambil ngurimik. Rawuh ngeraris mangkin isampik sambil langipun ngurimik pedidina. Nyen bisa nulad. Sakewalu nenten jewenten sani side nulat tingkah ipun disampik. Tingkah gambare puniki Nenten jelen wantah nulat tingkah ipun ibabah sampik. inggih beli tuare saja. Sakewalu samian nenten je tuare-tuare pisaje indiki kewentenani punika. Lakar melahang gambare kadipuniki. Nini jani jalan becikang malih lelawatane ane irage margiang mangkin. Tuare amun apa Yening saihang nenten jamu napi kewentenannya. jageg bagus tuare keiring. Kajegegan punika taler kebagusan boya jenike sani pinih utama. Yaden karin tuna Nanging yening kaweruhan punika tuare je wenten ical punika makesami. tiang ngiring sareng beli sane mangkin. Inggih aratu beli sane mangkin titiangi ringang napi sapi tuduh beli. Tingkah makurna
Punapi je separi tingkah sang sane alaki rabi. Mapas ya abang becik. Mepayas sakewala mayasin banteri kaya sane melah beli. Walu ya ratih lan semaro. Mangde kesambat waluya kadi sangyang semara rati. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105. Siang ngatonang sami iya bodoh paling Inggih sami angop pisan manyingakin taler maka sami ngerasa buduh paling antuk pepayasannya nih. Nanging ampuraya Sakemaon sedurungnya nih ampura yang pisan di tiang beli. Dia tiang tambat kade mangke Antuk ketambetan kebelogan titiangi sane mangkin. mangde beli sawaruh Apa ngebeli nguningin antuk kawentenane puniki. sapu nike atur titiang ring jang bali Kadi punike atur nyane inyonya majeng ring beli sampik. Bengong iya baba Ngeraris angob bengong ipun ibabah sampik. cendak mesawar mangke Ngeraris ne mangkin ipun mesaur bawak pisan. ada liu puang
pangrasa Sampunang adi liu mapi kayunan mapi noh raino sane mangkin teke soleh paitungan adine mangke adi sahase soleh pisan unduk paitungan adine nebu kejani dija unduk menang dije menejani lakar ngawi menang yen buke kekene awak muani sarang kale iraga tuah anak muani pada duanan ngawe kedekan anak sinahnya niraga dadi kekedekan keramane anak di sisi ajo para maduneka lahang yening nirgamayang tan bino sekadi madu sinah rasanya ne madu ne teken rasan paite sinah lakar kalah keto upaminnya keto nyenadi yening nirgamayang beli apang ade atas uni keto nyen masih apa ngadi tatas uning jengah mana khnia nyonya ngeraris jengah mekesiap hatinya ni nyonyah ing tae rares mangken manyanayang raga istri punika taler sane mangkin ngeraris inyonyah nyihnayang dewek nyane kawentenan ipun ninyonyah ingtai wantah jatme istri boye anak lanang iya baba mapa selika ngeraris si babah rumah seteng kejut mirengang aturnya neni nyonya
sak mana nyane mangkin Anggo bengong ngeraris ibabah ne mangkin ngsek adinnya nih. waluya tanpa sengan Sekadi anak itu sing mangkihan dan makrisikan. Inggih, wantah kadipunika presida atur titiang pet prade mejantan sampun titiang sareng kalih ngiringang idedane ring DJ pada megenah mejantan akeh keiwangan titiang sajroning nagingin acara ring radio puniki titiang sareng kalih ngelungsur gang rene pangampuruping banget sinep titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.